Skidamo prednji deo ovoga, samo što treba je da se izvuče ovako, sjelica je dostupna pozadi odmah. To je bila što smo sve ovo skidali, u principu samo su mogli da odšafimo i učupamo sjelicu. Bukvalno kad ste imali pristup svemu tome, samo ste trebali ništa od instalacije skidati. Skineš ovo, izvučeš, zameniš sjelicu, vratiš. Sve ovo ostalo je nepotreban proces. A to sjelica je nameštena, svetli, sad samo treba da se vrati nazad u konzolu, tako isto treba da se ponovi i sa drugom sjelicom.